power of darkness will be able to destroy the work of your hand. I release power and grace upon that FM station. And I decree and I declare this morning that whosoever goes to any camp to offer any evil prayer against AHENKAN933FM, the fire of God will destroy them. May the Lord continue to shield you and you will never know shame. In Jesus' name, amen. Odan potemu hasi kenyamu amobaya enkanoa ne MPP yen ka samu me ni pengu se ade we enye to pie ka samu efika de ne ho etimu na ma kire ye kwan no second piece fo amobaye timi de ha na me radio ne da mon kwoto anka no kore no eme ni pengu se uye MPP ni na ummoa yen ya esase yesesam ni e ma de obebua yen eba challenges eba Eastern region ha nama Eastern region ha for sweat me afomuntu Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933.3 FM Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933.3 FM Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933.3 FM say, there is nothing bigger than AHENKAN933FM. For me, AHENKAN is one of the greatest media houses in Ghana. Because you ask the right questions. Say, there is nothing bigger than AHENKAN933FM. For me, AHENKAN is one of the greatest media houses in Ghana. Because you ask the right questions. Radio Papa. Thank you. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933.3 FM Oniamachio Oniamachio Sanu nyuma kesi yemi yenu yehunu ni yotafuna shisha famudia enye eri ye yota eri ye. Yes, there is nothing bigger than AHENKAN933FM. For me, AHENKAN is one of the greatest media houses in Ghana. Because you ask the right questions. Yenu yehunu ni yotafuna shisha famudia enye eri ye yota eri ye. Oniamachio. Senya mekwa mitiewo. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933.3 FM Oniamachio there is nothing bigger than AHENKAN933FM. For me, AHENKAN is one of the greatest media houses in Ghana. Because you ask the right questions. Wakumato, yeah, mi baka wakumato, yeah. Omeria sidani ruwosuma, minya mimidi weni msoja sirama. Omeria sidani ruwojampa, enye midil seme kwa uominse. Omeria sidani ruwosuma, minya mimidi weni msoja sirama. Omeria sidani uwo jampa enye midil seme crow minse mi ba me crow da 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 me crow mi ba me crow mi ba no well mi mo
Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, the name of Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo amamo ate edeba ahenkan 93.3 FM. Obubom cry, me better to me in the Obubom bewechina, Udietina, yes, you di Mukane, Beba, a yachina, me di Mukane, no better, every won't say. Yati woman so change your warrior since me see yasia kudie bia rebe sorietia ono mepa yo do eri ye Emmanuel mi nemo mi ba me crowo da 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 me crowo mi ba me crowo Emmanuel mi nemo And of course, another beautiful brand new Friday morning is here. We're back on your radio for God Encountering. I don't pay fast down for more Tiasifunya coupon on your wash and swabway and hobby. Yakoda say for no nama domini mobu swan or pay a can ya can't Tiasifor honor. Yam fast down money din chrono. And kakra nyankopon or dear share finasino. Or the end mu na ye wujidie ni ahotoso se a year so said day afi 2023 erade onwin animu ase da biarada or the yebeko na wo de yebetwa na wo de yetwa wie. I declare that the Lord is my strength and my song. His name is my strong tower and refuge. As I pray and meditate on His word, I become strong in Him and the might of His power. No evil shall overwhelm me. His light will shine on me and dispel every darkness around me. I am strengthened by the Lord to gather souls for Christ this year. I gather opportunities, assets, and resources also. In Jesus' name. Amen. Me and Konumidifo afimu. And into the aboni for best super share. Nina ebetonsuum. Wamwe jina tuo nyina. Wamwe sheshe nyina. Erade beka atu jabunu ni mo. Ano pray ye nyankopon ya banka se ye ndimafo ye wura ye guankobia ye de aseda ene ayeye e de ma odin kronkron no sanse nyewo awurade a anka ye nte ase enyewo ye nyankopon no a anka de obonefo no susu ye ne bebem anka no pay nka nipa bebo tenku ahia ya boboa no a wo mo bobran adan a ye koda ye yansore nanso awurade wa ma we nmu nyina mam wo mo nkonkomo abo ntiri so wo mo wogu nsa wogu ensuo wo twa moja kum nipa twa moa ewe ye ntiri so wo mo ani so ade hunu nyina ne sanka yani mu ase anka yare bi nka ye nto fem no awurade wa ma saade nyina asaya yani yabusuya santen yani ye man. Yes, yes, dan kan odin kronkrono. Eje nyankopon, be nyankopon no kronkron nyankopon a. Ye de ahoto so ade nyina di boa ne wie yie no. Wani onyamu na no pai yasan asode e. Ye wa ahoto so ne gidie se ene da no so ebeye papa e de amaye. Ye pia free ye mfie ahodo mu o. Ye wo gidie wo Kristo Yesu mu se wo de ye ekọ na kwa wo de ye ekọ no nyasa wo de ye ekọ kugyae yen wo kwan so. Sene na no ka kire asuafo no se kwa wu kwei nyade a wugya yengusia na emom wo soma honhon kronkron no amana be yemboafo anopai ma kronkron ni nsane me yemboafo ye pie onka yen ho
ne ebeye musu esen ama ne emi hu yanka yei awurade yiri nyina afiri yen so enye yen ko a onipa bi asem to no ato yen awurade yiye nyina afiri wo ha ne amane mu ma wadom enkoso anya kese mfa mayen ma wahumoboro nkoso anno so mfa mayen ma yen nkoso a enante ewo wasem emu ewo wu Yesu Kristo dinemo awurade afedi owo koton ye ne boafo anopa ni wotu nani a ento bia nim ne nani da so asa awurade ye nani da so ni ane wura ho ne ho awurade chichire ne wura wai miwura Yesu anopa yi madansidie enye yen komodie ewo Jesus Christ udinemo madansidie enye yen komodie mayenso yentumi mabi yentimi nche obi ade yenso we need that me through anointing and unction yenso so yebetumi dia ye bibia manipa ka se ei ye ya ma onon so watimi ye bi Chire utumi eje Nyankopon chire utumi obe Nyankopon chire utumi honkronkro Nyankopon wahye yembo yenim se wungu ho animu ase ebi kura nsida na enye yen abre so ene bi besie made of my mo akwa abanfamra show ni so your official Easting's biggest breakfast conversation in the morning. Me pacha wo kan ye ho e free sab break up himself no panu ndu be for God encounter. Afi na udu feeding na to anu a. Let me usher you peacefully. Program check Martin. Your most authoritative social, political and current affairs talk show. Frequency modulation check. AHENKAN933.3. Meeting Obuoba Ofori Amanfo. Speaking on behalf of the solid production team in town. Udi AHENKAN933 Yaboa. Adwempa hene Kofi Mensah Kobike Kwame Asante and Abili Man. About talking free sabre because from Sanopa non do everbo. And someone in your coach bob remind you hint or doman command crew a man somebody you say ya teacher the pom face some man pohina bumu ye be jashu kum krum sebe kuku kan ho na unu hu de biarada. Some 44 minutes after 6 a.m. Some people call it a freaky funky Friday. Others also do call it a vintage Friday. 20th January 2023. We broadcasting live from our national studios. Akuya Frakoma, precisely at Chemabuabo. Yenina Yane Prexby Primary. And it was a sebako so. Yaya Wabro sign mu and one more form honomo. Now we see form where they did. As good for no. We also networking the globe by the kind courtesy www.AHENKANFMonline.com, my TuneIn Modern Ghana Zeno Radio app, Ghana Waves app. Without tuning, you know, be now Google Play Store and I say App Store. Over search it. After so what download the apps and you know on the apps you search for AHENKAN933.3. Almost your chance to the come. Trinity.
We ba to wie mo brese ne bisa ko ne da mu nyina ma me fa nto adwumadie no so emfa ma na afi yemfa de aka nyina nka ho ene fia da ise ne wie mo bra besi akofiti anopa ekopem anwumre wo kire se awia no anopa yi a ebe adwuma anopa yi a me no kasa yi ano kire se nche awia no be yi ne ti bebo na ene no o kire se pue mantam ya yahudu obie no ensuo ne be munumu na kakra ebe munumu na kakra nemum enkoto anwumre no asromu fi bedwo ama okraman so anya dabre nti ba bia bedwo din ewie mu bedwo awo be wo mu kakra eni nti ya no ahye ne nso e de ama me bi sisu bi mu de ama wo a ose ene anopa no awia no betwe ne ti na ye kwen animu awia bremu no apu mantam ya yahudu obie no kire se ensuo no ebe munumu na kakra enya de ebeto ni mum emuna na amawie mu adwo kakra Sana be yakopim anwumre eni ti ya no ahye ne nso e de ama me 47 minutes into 6 a.m. Maakye eni dwumadie ne din men so ofre me Obuoba Ofori Amanfo ensam wo krom but ebre ne so a obeti ni nyina. For now, journey with me na yemungre nyankopon asem nim kakra eni nti bese na kakra ni na me no mienu ya hyase a ye kasade afase ye bie ya no aka bibi eho eni nti okinkan the book of Job chapter 22 verse 28 no ena me no mienu yadi mu nkomo kakra twi no se Hiob ena brofo no se Job nti Job chapter 22 the verse 28 no me no wadi mu nkomo kakra ni nyina efase ye bebie ya no na yaka biribi edi ama yen abrabo na anopa bi pesa metwe wadwen so san de sisu se nyankopon de tumi ato otekyerema so otekyerema no nyankopon de tumi de ato so a nia wobebie wano a wobeka bia no eye adwuma de wobebie wano a wobeka bia no eye adwuma eni nti se wo de o hwa a ade bia we imagine ye ka se obi imagine bibia se wo de na adwene ebu bibi woni tirim saade na o imagine no saade na ya etaso eya na etai ekoso wo wadwene ene wakoma mu no unse bebre no a na edadi enti o exhibit almost 80% of your thoughts sanya wotie within no eno na wo exhibit enti na wo kenkan Bible a o se de abusu wa akoma mu no eno na edadi ade bi abusu wa akoma mu no na edadi enti ade bia no a eya part of your thoughts eya ade a wadwene ho da eya ade a it is part of your thinking wo da dwendwen nyina eka ho no nya wodi wani ne wadwene bu no your imaginations no eno ne ya na e demonstrate enu ntina de bia me betra no me ka kire se emie wa no emfa nka asembone emfa nto anka se mabrabo so enka nkire wo ho se me wo yare me sasabure yi nti ye kasa wo beba pe na wo yema hye wo si me sasabure yi wagye atum o wakoma mu ne wadwene mu se wo sasaburo ye wo yade o bona fide property no wagye atum eni nti na ye adwuma no but anopai me pesa wo hyase se o ye biribi dia fa wadwendwen ho the way you think ene niam a wadwene ho dada me pesa wo hyase se wo ye adwuma dia fa ho enti kane no na se wutirimu se wo de ba bia ya wo de wato no enya de a eniam betimi adan am wa ye yie ene nti wutimi ka kira won se oh ya busua na de masa we ya de awo ato busua we mo se wutwa pan no de ni pupupu sa na de akowum nea wo wa cycle wa adwen no but o ka kira won se yes sa na tie eto me nana eto me maame ato me papa but me ma brasu de message the narrative. I will change the status quo. I will change the story. O ka kira won say minima brasu de me realize say nyankopon de tumi ato me takirema so eninti o se na me bie ma no beka biribi mebo mitirim aka bibi na ebe ya adwuma. Okay, in the book of Job chapter 22 the verse 28 or say thou shalt also decree a thing and it shall
be established unto thee, and the light shall shine upon thy ways. Na wobɛbɔ tirim aka biribi de ato abrabɔ so na awurade bɛma na gyina. Wobɛka kyerɛ wɔn sɛ in my time, so obia ntumi ankɔ senior high school, obia ntumi ankɔ university, obia ntumi anware anye pɔpin ni bi, obia ntumi ansi dan, obia ntumi antu kwan, obia ntumi anya adwapadeɛ bi amfa ma busua no a meme mabrɛ so yi deɛ Nyankopɔn adom mahunu no ɛno nti I will change the narrative. Me mesesa sɛdeɛ yɛka asɛm no. Sani ɔmanfoɔ dwen de fa yɛbusua ne ho no meme mabrɛ so yi deɛ mesesa no. Yɛbusua yi dodoɔ no anim sɛ wee mu ne deɛ gye sɛ ɔmo wo ansa na yɛaware wɔm, but meme mabrɛ so yi me yɛabaayɔ a me ho ɔfɛ, me yɛabaayɔ a Nyame adom mahunu no, mahunu awurade ntam. ɛno nti mempepere me ho ɛntie deɛ nkurɔfoɔ ka, mempepere me ho nka nkyerɛ me ho sɛ mebrɛ aso ɛwɔ sɛ me ware ɛbrɛ no asɛ ɛyɛ apa ho. Yɛbusua yi deɛ wodi emfie dodoɔ bi na sɛ wonwo ya wanhwɛ yi a wontumi ngu biom, ɛno nti me kɔpɛ bɛrima bi ama na nyem me sɛ ɔbɛware mi o, so ɔnware mi o, mfa me ho, mebrɛ ɛyɛ apa ho. But sɛ wo wobɛhyɛ aseɛ sɛ wodwene na wadwene ne yie na waka akyerɛ wo ho sɛ ɛwɔ mu sɛ manyini deɛ nanso so me papa ni Nyankopɔn na mate ase a na asɛm sɛ ɔyɛ agya Nyankopɔn yɛ ɔbɛ Nyankopɔn yɛ ɔnkronkron Nyankopɔn a ɛyere so kyere so sɛ dɛn wɔ abrabɔ yi mu. Sɛ mɛkɔ so atena ne nwunu no ase a, sɛ mɛkɔ so ade na yɛ me wura a ɔngu m'anim ase, meme mabrɛ so yi deɛ mɛware ansana mawo. Meme mabrɛ so mesi dan ni bi. So wobɛhyɛ aseɛ sɛ wo nkɔmmɔ ɛne wo nsɛm a woka nyina sei na ɛbɛkɔ a na awurade Nyankopɔn anim asɛm a meate aseɛ sɛ thou shall also decree a thing. Enti saa nsɛm a me ne wo keka nyina no wohyɛ aseɛ sɛ woka kyerɛ wo ho sɛ wowɔ abusua no ɛwɔ mu so wɔ mo wɔ abakɔsɛm deɛ, but you are ready to change that story. Ɛwɔ mu sɛ abusua no nkurɔfoɔ nka ɔmo ho asɛmpa, nkurɔfoɔ sɛ abusua no mu adeɛ ho abusua deɛ mmaa no ɔma no ɔyɛ papa, but wo fa to ho so no aka kyerɛ wo sɛ me mabrɛ so deɛ I will change that story. Na awurade sɛ thou shall also decree a thing, and it shall be established. Na wobɛbie w'ano abɔ tirim aka biribi ato wo w'abusua no so na ɛbɛyɛ adwuma. There are some family barriers a ɛwɔ sɛ wofa to ho sɛ wobɛbreki. There are some family limitations a ɛwɔ sɛ woka kyerɛ ho sɛ yɛn no nea ɛlimiti yɛn enie, but me mabrɛ so yi me die mitira ye mi hu awurade ntem me giri ye sɛ me age a me wɔ mu yi ɛne bra me wɔ mu yi na me papa hunu Nyankopɔn anka nyɛ ne sɛ yɛte ha yi nka ebia nka yɛduru akyiri. Me mabrɛ so kasa akyerɛ wo ho me mabrɛ so me nwo ansa ne yaware me me maame wo yansa ne yɛ ware no a me mabrɛ so me nwo ansa na maware. Me papa onom nsa na nsa kun no me mabrɛ so ensa enya de a mede bɛkama no ensa pampan kora me mechiri biwa no ne kan sem papa bi sei fa mo abrabɔ enka nkyerɛ me sɛ meti mawo minko mi fie, meti mawo minko mi fie, minko mi fie deɛ ene fie dai owo powder. No, change that song. Sa nwom no change no na sa aseɛ sɛ wo to nwom sɛ wo bɛɛma bi a ɛyere so kyerɛ so sɛ den eduru baabi a wotu ani a ɛntɔ bi anim no wobɛka kyerɛ wo ho sɛ ɛnam sɛ wo awurade nti no unsuro anadwobumbo bi ehum bi ebetuo no unsuro afei nwom a wobɛto ne sɛ ehum bɛbɔ asrɔkye bɛbɔ da mesumu no da mekamfu no
Yesu amenya nunti mejidi mi yenkonim difo kachira wo say Yesu awanya no Yesu awahunu ni ntemti wo yenkonim difo he enabere mu o tra ma apetition yakun o tra ma wi akun enabere mu o tra ma adwama yakun enabere mu. You can change it. Yabusiam me papa no mo omo ware mienu miensa meme I will change it kasa akere wo ho. Me maame owo mo fransia mo fransia no emu mienu esono mo papa emu mienu esono mo papa emu mienu esono mo papa enkwada nsia no ne mema miensa ene wo ye. Ka kira wo ho say wo enya de beto sisi ya na ebo hu on because eto o maame ato o maame eni nto maame nso awo enan emu mienu esono mo papa o maame ono nso so saa moye nan se nsia nso a emu ba miensa esono biara ne papa one hwe yi a ebeto afa wo so. But the word is but nanso o de utiri ye we hunu awurade ensem a ye keke bi omo ante no ma bre so but wo utiri ye we hunu awurade what awurade nam ye so ne wo ekasa anopa bi a anopa yi tigina sori gina wo nan so na ka kira wo ho se nia me di mani be hunu ye wabusua ne mu nie nanso meme ma bre so de mesesano meren mesesano na awurade anum asem ye de esene ewo ne nufunsuo ne se na obebo wutirim aka biribi ebebem se wunya make any changes bia wo wabusua ne mu a na je se awurade nyame ne tumi no unya nte ase I was a free sabre ya kono usase wo sesa biribi wo abusua nim. I was say to me asem da ho e wo abusua nim say e free bra obo e ware ye no omo aka nyina e ware wo abusua nim. Oh e free bra antia bena bayi etu kwan no sesi akwantu opono abie e de ama ye nyina. E free bra abrantie yi eko school no e free sabre no say obia eko senior high school ni bi ye wabusie bi wono mo a SS enye free education ye ba ye ya na nka omumu bia nka obi da o na nka omumu bia nka obi da me ba cha break record bi to ho e wo se wo de abakosem bi to ho no mo ada chinchiri ma beba na ombebo wudin san se wo awurade a owo tumi na ni tumi burade nyina so eya biwa no na kambiri bi papa fama wa brabo wate se wo bie wa no aka bi papa dia mo wa brabo no a emprempre ne de betimi ahunahuna because e bia na wo bie wa no aka se wo be sidan nanso na bre kro no a wo bie wa no aka sa asem no e bi kura na wo ni adwuma wo ye. But we do not depend on the economy of this world. We depend on the economy of heavens above. Because God is the source of everything. Bible says sikane dwete eyo no Nyankopon ne dia e de be na yen ye betimi dia hye nanimunyam e de ade. Yes ye wosiga. Eye Nyankopon ene wa mayate ase se dakoro eye ni mfinhyi apem emfinhyi apem so eye onu Nyankopon dakoro ene nti se onu Nyankopon no se wo ne be nante na obedi ne nsem so wa fam de wo beye ne nsem ne nyina na betimi adi so osofo bi be ka tro se Nyankopon the 10 commandment betimi adi nyina so di ne nyina so na abekọ heaven awoboa kakra wo betimi no di so ye wa fam de yi wo yam na ye commandment no se me ensa na betimi ayere wo ho ni nyina de osofo bi ka tro se di nyina so oboa enye ye Nyankopon kora ya we se commandment ni nyina na betimi adi so eni nti na humobro wo ho no grace no nti yenye ya famu de kakra wo betumi ni di so eni unwia no ntena sumdue mo biye wade na wo mpa e wo se wo confront no ka kire no emfa obi ho asem nhye o mu tie
A simple thing ya de bo bra wa brabo imu. Abrabo no a simple. And fan crofon some show mu. Unso do crofon some show mu to hunu ni bia na ye mo ahye opra owu na wo bewu. He sa we no nyina simple principles. E wo sa wo follow di ni nyina so. Na de koso atene rade ni nyina se na hwe so begu animu ase a. Bie wano na fa kansem pagu abrabo so. Ebe sim yie. He wo sori anopa a wo ma no. Se wo de morning devotion na wuntimi nya kura no a. U dware na o hye dware ha wo dware na wo ko school ni nyina no. He me ba we wono na e ba besesa busua na brabo. Me ba we oba be si dan ama madam. Me ba we obeye yie. Me ba we obetuko. He kansem gu kwala na brabo so. Ukunu eto da bi na ukunu da e ma no de ya momu mani tate ahomache no ntem chen mema no enti to da bi na wani atia no ukunu da mpaso no nani wo wani atia no fa wonsa tu ukunu ti so bompa ye ma no se wurade be men manani monyam nya kese mani sika ye ni yie domboa no hye nani monyam ma ono nso ye mfre kika nsem papa fagu ukunu abrabo so mema no nso saa monya ne saa yare na wo yare wo tinka wo mu se yare bi ye hunahuna nwa eto da bia wanka se twa wo hu deliverance e wo dan ni mu fa won satu tiri so bom paye katire rade say from the crowns of your head to the soles of your feet wherever yare bi ahinta a pese betete wo awrade yankopon asem ye ti asese ne man tampem ne nya yare sa wanka sa biwa no decree a thing over your own life. Pray and deliver yourself. Enye bibia na osofo kwen osofo onsusu nyankopon de tumi bia dua wo mu. Se wo be sha asese wo kansem pama wo ho a. E be sha asese ye adwuma na be hunu awrade ani monyam. Na wotwe we nyina ne de bre wo no yes decree a thing and it shall come to pass. Job chapter 22 the verse 28. Kristo asumdue nkoso anya kese mfa ma wo. Oya domura. Oya gyenyankopon. Oya wo benyankopon. Oye hon krunkrun nyankopon eyire so kire so seden me maame a wo edi dwa wo niema na besa wo akofa ntoma ba wo akofa niema bi gu shop mu na wo hwe ni mu se nipa ba beto wo a wo nso so wo ye driver adwuma bi a wo ye no na ma waduane die ano pai ni ameka kire wo ne se oye gyenyankopon wo ye obenyankopon ye hon krunkrun nyankopon eyire so kire so seden ni a wo ye bia awurade no ongu animu ase. God no go shame us. Yenye wa ha wongu animu ase. Na won so so ongu animu ase. Kristo asumdwe nka ho na adom no so mfa ma ho. Na watwi nia wode bo bra no mebie ma no na maka bibi papa e dia ma me ho. Me pa cho frɛ me Obuoba Ofori Amanfo ye de sports. Toaso omu wia ye besena babiom na afi ye de nkomo no ne aka nyina de atoaso dia ma. Maakye ani dwumadie no edin na anopa de message na bantem papa message bi free abenase ebi free mi kurom say and messages and I don't know minim but my main camera will do justice to ni nyina. But in the meantime, you know, a very good morning and confirm the good people are more at chim abenase for cheche mu nyina na no pay me diri se bibia bokọ de e free nana eso ukum kom e de call obi akroma anope cheche abenase fo nyina sanso so na odan kwanta for sisi ade nyame adom kofi agiri ni kurom omo de enu ne kota na say den loose chippings loose chippings omo de begu nti emfuturo ni nyina ye bompa se nsuo beto baako na fe odan kwanta animunyam abam na mahunu se nkrofo bi kokwan no so ebi mi se ye honorable yi na ye we nso honorable asumesi na ye ensem bebre but asem na wi ne se abenasefo me se abenase odan kwanta na se udi kan tra odan kwanta na wadru abenase won okay den abenasefo nso nsa be kan mo de na te se yegu ho no nyina de ama mo kama yenkomra na fe yemfa de akanto aso. This is the moment we're waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Na de facto PRO owen
Onyama Onamba. Ijana son right into an open one person of Baron. Oba. No, De facto Piaru. Oh, there be enemy too much. To me defend every day. Oh, you brutal. Na broso. Oh, to me defend na broso. Ayazamo. Ejabete. But Enra enkrofoma mobo. Hamo. Black the no. I'm about on me. Aye, lack no munyaye. And that's one bank lack no so bad. Ango enva. Aye, lack no munyaye. The lack na the bond say atenum. Aye. Lack no. Yes. Lack o shegu. Lack shegu pa. Penalty about the senior ko gina chire. Aheham. Oh, I don't know your idea. That's all cause lack na lacka. Penalty no your idea. Because penalty na assume sikura nku tu say no. The day you want me mo be at come go to trade some more jam. How much be paying no dey on the whole car, on the oka. I assume say anko say no. Because critical say ya no oda zerinya na sa. Ena o hye kama. Oh, o kire ne so no. To akwa ni guye. O chance akwa ka paba. O to ni guye. When dey sika no kwa. So ari azie. Anano na ye no. God say we can dey anka ka nkadu asi. Na ade wa kwa mi hu na dey say ebi aya ma red card. Na wo mu ani asaje. Aden. So we win. Sa nia player bia hwehwe no o Ghana for na ya omo yes aden Bruni de o set 10 na man red card so na ni bi go nim say next game e ba ko board o mo bi what is there o mo bi but e dey on besan abo next game but no bibi ni no ni win bonus na we win that day en hu na odwen je na ni age so nim say we win na bi me ba o enti o chese senke ye obroni a enka ne rebe ho say we so ma win but we di yes the man red card nya de a the person okoye tournament na so no maybe anka next game we bo na nka obetumi aye bibi but the man red card o dumi mbo and the way match is saying we Lucy we a straight red card on I think say 1 ana yeah 1 enti ye ne hwan biem na aka ye no omo no da bi we afina ya boy group no ma wi ti ye twen say Madagascar ne Sudan force bebo na video ho de ya qualify na ye ko yanim na me say me ka say obi about 3 matches ara yeah first game no ye ne Madagascar for na boy omo share ye what I say nka say Sudan for Morocco for so omo oh okay enti omo so mo de na omo wi ho na ya say boy second game ye ne Sudan na ndra enti no ya boy de na wi ye nke last game ni Morocco na bo your point saying sisi ya de yan kasa ya boy ya ho nim de ye wo 3 ena Morocco dia no aye de be maye no e be ka ho aye 6 na 6 plus 4 goals ena omo aka no so Sudan for no so Sudan for na unse Morocco mambo enti no say de mama say en fe mo so de wo so obi na won di mu ni de Sudan for no ni point be say ashom sa some first game one more oh okay what I say so omo to me share Madagascar for no na mo so nya 3 de bi na ya san de ba ko no ma wo aka ho na mo so mo nya 6 ene say in share anya yi sa na ye onkrofo na nya say the 2 never qualify it is onu nya 6 na nya 6 as oh okay you say Madagascar na de na e ja no kwa no ko say Sudan ne Ghana timi qualify it is a madam so share Sudan na oh na say you know mo jugu baba na say you qualify oh I see yeah anyways but na because of self control na enra de omo ya de chen anano oh yeah sa na wo ka de a enra omo ya de chen anano no nyame anim no kure nie team na adwuma wo ho oh bebere adwuma wo ho coach di so adwuma no onim say yen mpokura no a yen tan ni bo achi bebre no say yetimi e be kire say we ni o hawo yeah ma omo di bo achi so confirm say no kra na je say o hawo na anu odin oh yeah true because o sha no ka coach na gasa kra adwuma no omo je bo na edu baby na I say asa omo say first goal so we na omo say omo je bo na me de me bo a minya kwanya me hwe nyina no utumi say formation ni ye adwuma yeah nti say omo je bo na ye de fa ha we ye de ma we pa ye de ma we but we do omo je no nyina one direction no no nyina di ball na chi so me look at say ye botra o ma no nyina di mirika e say ba be defend it yeah omo tumi hold ball nje mu say ball de ye bo wachiri ye 3 na 2 no papa be enum ani na ma na ya sa no say ball de hye wachiri say keeper je ball a o de be kwa koma bi a number 3 na 3 ne de aba na chika kra be bi a 4 de ma 5 na no so de ama de ko ye nimfamfam sana e bobo mo de say sana me kan sa hasini no bo 3 o chetia kutu sirin e ba ya pum na boy za de bobo brother na ya za de ever
Obo defense wow. On who? Eh, Sa ball na twam. You two for say ba me nyina so nche. And the buy na tum. Obi a ball has balls abo. Number 3. Would you ball be anko nim gran ko ye crossing ba ko. Debi. Debi e ba ya kutum. Na o masa de ba. Ba ball de ba nya botre na watwe. Na so twibi. One say blasters Gideon Mensah. No, akwabi no bot 3 na yem fa dem bo na. Ah no me baba Roman bo. Say no tiri ni na se si e imprempre mu 3 no sa na bo no. E ba je to na watwe. Na wa pass na mo hihye bo na mo komonim. O twe sa akra no a o ma o short players. Na de ba no sa bo no pum no de mom no mo san de ba. Coach na ba so mo di fato PR apo mo ko de. Coach no nya de. Obi, de facto PRO. Oh, that be we too much. We too much. Say we are for no be out here. Is kotoku for fun o. Obi ayejuma. Kotoku for ho here. Minya juma makotoku. Sa. I feel na person. But say what is some ho here? What is anope unya nti boni bia. Boni bia ba kabadesa. Nka ye nyina ati. Sa. De facto. De facto PRO. Juma no nim here. I was some foul Kate. And I said I'm friend. I was some foul na assistant. And I will be that. Na assistant say. Na assistant I will be one of Kasem na ya. Defensive. Okay, Techi. Yeah. O da bi. No mo aboa no. No mo aboa. To kwanse ya na nko no ahwechiri. Na me nye ready say me ko. Onya PR no. And say wo kasa bi ma Shakina na. Bibia mo. Njodo onye nche kutuku fo no. Omo mfa na no amom. We dey by force e kra ye dey ma. You know. Omo mfa kra. Omo ya so mfa na do onye mo. Sometimes you have to defend football. Oh, okay. Say who ben peniful be many. Who's that? What am I? So upon another likely say we be defending our mind. Say we betumi can be because so ba fi obedi nkom. Enti one call parliament to one call committee one ko bi o say. Dey assembly dey down now so. Enti o kan yan mo. Also sometimes we defending football. Who ben o ma o ti o ma say. Recently, enu ankomo ana ye di even before that na me ne poku me ne FNC Kofi a visited one team be wa chance and now as a home and one year can no they say banana no money ebo about sponsorships anyway no so ben congressman na say oben mo year football na in fact ni o mo fam no too much and what thing say yes oben koto a na o te so obo wa so oni nkwala mienu pe ofi kra na ahwe o mati sen o de also nkwala mienu o girlfriend kra oni ya te sen and kra te sen so sometimes on ya oben na wuti o mu komo mu di a you feel for them they work for nothing o be spend expenses now be no season ya no be ya wie no trophy na be no sa amount na be je fi trophy ni mu no and half of we spending our spending the whole thing. Adwuma no ho do. It is what they say. Yeah, maybe a investment for the future. Yes, maybe a player could be banana who dia maybe the first rubber. But say be a what team fan say aguna swedru. Na dey be offer lolo fe car at the bahanum say. Who be wie a month na be to aka no. E be a lolo fe na wa fa no 3 times and we pay na be to our hand. The better thing is so judge man na what na fi. Who schedule lolo fe na dia then betim this can I be so that so obama uti omusu ni how you move even say any Premier League clubs na about division 2 division 3 ni coast na omo even omo top players wa e bia once a hwana ba kubi kona in fact yeah na era sanso so na yin nyina nso ntimi metra hand defend wo mo nti ba ko betu jagum na ba ko adwodo ano se ne ndra wo ye no a nti esa na tie yen nyina ntimi defend wo that be not say me defend obi o I football na me defend one say na make say na e kan nyina na me pese me kire say to me nya djuma emfa ma club na nkasa so minima na but who you football people minima na mo inside them no but outside them no o ma betina no be catch there say we na we no motu so on that make me just like say then o ma bibi but minyi club no mu so minim anamo motu sisi anyways na me kan no I was say e be defender na e bi nso ball mo yam oh brand mo bre football na mo bonde wa mo bre but yen so de ete ho ano no
bre ba de so bra ki ja ji bre no nya ne se o bre o so ne ma na wa kwa na wa bra o zue o ya example bi say o girlfriend kra no ho no kra na o ja o girlfriend no oh yes I told me now bra o tete wana o nya bo bi ntra o tumi jai yesu ebia o ma ba se miensa e wo school na ho kira ba na we jai o se me jan kwala no ene so de o se nkwala no Sunday nkwala no for example we say the same thing ono so I na dwen say at least emunya kra but ne man wom yes o so hwe wom at least ebu on now dey say me fan say back grandpa 5 months onya kakra dey ma bo mu feelings o ba bi ntino and dey say abekwa basa because kotoku for chairman say kata okobi ye ko ma ko bo work up mu say be more opportunities na ayi nti ye do bo ba bi na obo ka ba bi na owo garages for no camp no Augustine Boachi say wa hu no abia nti we say pepe abeboa o kakra den ya papa yi ayi wo mbi no koye not say bia wo mbi but ade ba ko ne say one say naka for example say ojai kutokuri aseba naka some opportunity we ba go nya nti sa na so ntina always me preach say sa na tie emu odin but still na say otinemu abeboa ba bi ne ba bi nso amia kakra wako nyankopon na dum on ball game but scout wo sometimes e bo no mo hwe even game grandpa ball on the pitch omo ba training ground say be hwe o training ni say na ukika kan ho na ekom so de de na wa antia mu a obi anim so mpeka sa o no obi nim say ekom na ekun so ya je nti duru ba bi so ekom de wa antia mu we say about the kakra one krama tifi a ekom de ne pa na wonya aduane ni a sa wo we say Lukaku di kakra ba at least ne nkwala mo kutukunu so obetumi amom consequences ka blasters di anka no ba ya oh ba amanyeska amanyeska coins beba skaba pa nkwala mom kakra zikwe no ba o so jiwo to kra jiwo say obetumi ati kutuku for so how kakra omo bia 100 kra ai wa ya de obetumi edi be 3 days bi wa ya de ba ono no mo mare mo bo ni bi coach na no ka say some your fourth choice say you anowo ka no wa bere anamu wa bere no ya mobo enra zelam ka so so or your fourth choice and no say opk offense we team owner and I say owner order team bia no na say o ye offense selections o fa first no or your first no your second no your third no your fourth I think say should I say do forward at home David Suraj some them come some years ago minim offense say Kofi Koji and one guy be come son of Augustine Boachi I so otu otu I'm on the cancel Kwame otu it means say two banyan events I'm mebo bi say Kwame otu na bo otu no ho no ayi so Kofi Koji nso abo banyan so abo nti we nso bo tedu ba bia say o change na don so abo kakra masa ball no wa hye no because ana den ya omo ekọ ni nyina nso sika bia omo ebo obi no beje no omo so mo be mo bi pepepe ana nya sa na tie be pese hu wo TV nim nti ma yusu omo nso so na ba hu ayi hu no ni se o hye winter coat no mu a entutu o prefi na num sa eso bre coach na player no wo so omo bona santem ni se mi hu ba ko ana one nenne mo ba ta se ana ka man mo ka o jiria for mo weda ne se ne tie awo ye se awo abasese o sound nti bia unza na no ka bre pa o de ade ahye nanim ahye che de bia hye ne so na masa udum se de no players na mo bobo na kasa na what do e tu say omo call first half no omo say be shake up kakra ansa na yes edu be bi na keeper no unzo no napo no bi tum ni kana oba na o yesa de be ya no ho be hye ba ye wa anso ye ntia se ma no sa ntia ba me sa yi keeper na kasa me ne no problem ankasa opre I was so young but tre. I wanna. The bi nya. Wo fa ko a award bet no. Opre okotoko nyina opre. Opre dodo. The land and kasa de. Na hype no suka. I said anya de bebre mo bi sa de but. Opre but I was no dia. The bi I was encouraging. I hype no. And I was encouraging. I'm on demand de do nzi no. I was encouraging. I was encouraging but opre. Mo kan kire no. Opre minimum say ya tunu fo se me mo mfa ne nsa ka bo a onyanofo unse abono mo nyanofo ni na na mo pre ti se free ban ne no mo ne den lad no ho samoja no mo na de ade no sanko fo no mo nyanofo tinu amo bo mo pre
then last year no kotoko no one the wo na ne name kwala bi ma no usakete no benya kese bi dai e de kwa na 17 20 21 23 hwan ya be bo last year ko world cup onya bi kan ma no eye potential no I was some coaching ye but one thing so me hu say was Ghana ye share that spend sika e coaching ho na invest more because talent no ho but coaches you mo back talent na bom ama eso abamfa so no ye ni bi anani asam no ye ni bi hwe mu ani otu adu so ho e ba ye Ghana high about to adu very good coach oh masa ye ka coaches ye otu adu ono gaga ni ahunahuna ho e na sa abre ni mu ni ye hia coach o ye gaga ni ahunahuna but ye ka tactically a otu adu ba ho kra otu adu oh masa last dance omo bo fefe kudus day na dawo mo well players na talent no ho e will be an senior o si hunu so at say but tactically me pese na ni den a otumi command ayi o ye coach na otumi command ayi camp a na wo coach aye ne de hin no ka de dabi na nyina na ye ne nkrofo na ka ne ho no technical way for black galas ni man oh my no Ghana no last dance crowd wanya on said and regardless how we say you pay for your bronze no one ya no beko baby obi adwen wo no very hard say feel say mini AHENKAN FM wo unfinished business so what I say so we be far way free AHENKAN FM akwa obetimi akodo but e be very hard yes oba betumi etu asesa de akọ unless o man juicy offer e be more than 3-4 times ebia na okay juicy no Malik na aba mtirim Abdul Malik Fuseni oh that be we too much juicy Sale mo come ba nko na fe agudi mu nsem kakra yem fan church madi ne sem fama medinya di Joshua kwabene jeni wodi kan ati Yosef Ajiri in Canada obrempon opokuware na afi Willis no aye Remo na chete ura tani ben mauli munyine bwa na fi nsem no ye da bijao ene anope yem fasida Emma Jubilee Hospital me pacho ndanda nyina me bodon me ka kire o se ohododo o yare na baby agi ayare saye o baby a doctors be gina so 24/7 ahwe mo yare wan so no atumi atu ayira dia eno any Jubilee Hospital oba ebia person be da private room na ni na doctors ni nurse fo gina so ehwe wa ye de be ma afi lab enso ho o person check o blood group la what trick se won ma e betimi e de aboa wo sa kwan ne so afi pharmacy edura o pato bia no so no e de ebi honma benya bi no wato antinental care ni postnatal care ho de ma emma o ma wo wie na afi emma o ma fo afuru no mbra na afi ndan na mo emboaboa mo na afi mo kwala no so no yan chechem na mba ya betuma nkola no so no o ma pomude no etimi agina brane afi theater ho surgery na operation ina person ya fa be dan ye maternity nso ho ntene no midwives betime gina so adandan no amene no ye funu na wafa no otimi awo afa ho afa oba se obosome ne eso a afi ultrasound na ECG scan no so aba we no ese do twa scan no sa kura no da ye mo no oye bema oye oba odayi anase ondaye bema o prostate no ese do twa scan enso na nkase ye no enso esi ayo afi cancer unit ho ebe yare bi acho usuro ofare so bedu nkomoda kire unua be pm na efe unit no enso embo eye clinic enso ho wani na ohwade a ohun ye ade wachira ohun ebenwa ohun westbourne ma na o ka bari musa meso se wanhwe entu ase ntema de how kese pana dachi e de be bront be pm na fe ya fa eye clinic no enso embo efira no pa bia enam no kase nchechire no ebekoso de ma hypertension na fe diabetes fo no indra monom insu amona fe ndwe na mu de betimi aboa masa yadwa no so no etimi atuayira we no ekoso efira no pa bia ante na ye fiada ide ene sa ncheche no enso ekoso kantin ho edua na opato bia no benya bi ato enso edi ewo Jubilee Hospital akachi afa oba no kita insurance nso dia iweni say private na say government no ye beji na ya hwe ye oda aboabo amantra bridge ne so honma ene ewo o yira kwan anase open chiruma sim die ya frempanifo 0244575799 0244575799 and 0241784645 0241784645
45. Unnatural mineral water send down pay minka enfenchosis here the upins wopanoma. Unnatural mineral water and make come for and so Eddie ama wana unnatural mineral water no dia in the nudro bebre and I say a woman anya bibua a bebwa na akwada no biena dream na mana honi ye mapa na febian so akoye Eddie amana it's a potassium calcium and magnesium ne dia ka cheni na no akwada no benya bi peni bo bia benya bi and tibi come for unnatural mineral water no and so Eddie amount can I send so say a bottle water and inti ukoba bia betumi Eddie akwa say boni bia and so India chain kwadani koskua to be shown bagidim na fe ambobi ne biankoye emfemomo upima se FD and so agiatum and it bonibia and so indi actually unnatural mineral water uremu ewatimodan say we ye wo di birthday and I say auto badin we engagement o ware ni nyina unnatural mineral water remu ewatimodan Ghana Commercial Bank no yene na ana say din hwani mu a uduru a obehu unnatural mineral water na fi akopedo sopo na tu ana ope bako ato akonoma okwa benya bia to na fi bia enso akoye ediama oni panipa ni nkoman na fi nchemu aka cheni na woni no enche 0249 680 213 0249 680 213 0500 231 091 offer unnatural mineral water for pin for one by those no wadin komo na bia koyi e de amount. Yeah, Kofi, you must starting sell ne mumma yankwa ahoma so na yene Reverend Emmanuel Kwabena obendon praying din komo na yembisa no dodo na ebisa se stadium no sisi ya ne mpempen so no ehimfa na edru. Reverend yema kwa bade ba AHENKAN933.3 so. Na bibia bako de. Oh, na mi adom bibia bako. Okay. Anopa de yamre ni so ma yen go straight to the point. Sisi ya stadium ha minim say every day, every night honoma mo boy juma se na be akotokuri house enso betimi aboni games e wo Achim Dance Sports Stadium. After so na bobo aye no sisi ya pempen so bai e na stadium ni rebuilding no edu. Aje me da say me akwanya de mami. Answer na meto aso no. I'm suspecting the Bri and I'm Krum. And I had a lot of calls. Honorable Alexander Kosiakwa. The sales you own your money being. But better make dinner Konya with tsunami car, a true beer not to say. A seminar and I'm from Tisa. And Tisa, the Honorable say, Jumano, while you're on your being ready. And Monday, you see, and now me no cafe. For 4 home, we Juma. As I say, the major Edumaka, dressing room stands in Bodia. Say, you bet me, I dressing room, Munaya, you put me, would come and I read Nickels on you bet me a bona, yes, stands. And to know, because you may coswa, honorable, and okay. Inti sisi a yanhwe nim kopem da be because onam kroma ni amanfo ebisa ne se inti second round ba be shase yi kudukuri as betimi aboni game e wo Achim Dance Sports Stadium na you go so but you think ya kan na iska ana so stadium no enye adwuma ketewa ana de bia na me ka se enye force presentia as the NBA stadium but because of say the man for plenty and ama oye but obi bi owo dan bia ebetumi abeboa na ayo dance program and honorable ono na arrangement no wa arrange all the MPs I want patem ha yina that is atumansa ye honorable Ponkroma atim sodru e honorable Kennedy and atiaso ye honorable Mafo Obama nso across wa ye Oluwa ana ono ankasa na me yadom e brada dampeni fo nyina e ba be hwe park no na menim se sampeni fo ye etua na mo ba hwe park nyina no omo mma ne saa nko saa kwa nti se saa nyoma we nyina akoso dia yenim se second round dia ye betimi abo e woda sports stadium. Okay, Reverend man found see I think says china say bedin komomo and I am ready to antino ya dasene nchimu a oda maye afa Dance Sports Stadium. But as we edenim nyamin come on of okay. Unim nene mo boss so egum komodie so de ne and ye eno so am fan bible and church reverse ye do baby a so bem you go am nemu a and enye package mo kwa now unum say you see here players yes to say to players and the onra ye din komodu e nti na am fan bible and church. Okay, me yan ntia say former Kotoko player bi so adjoin Kotoko Royals.
adwuma na no yɛbɔ nkakra okay interview that's it Gofi Yantoa ensam no so da na se yakura nim na fe yapie mu ewo se England and rekopie mu na se padu be hwa se ede yi pa Manchester City for na se ndrada na ese enkudumdie no kwa na eko enso ede momo a okopie mu a omo Tottenham was payable meka ne 9 ema so omo tim mienu Tottenham ne dinka kobo mienu na fe ade no eda ne ekobutu omo a eno se Manchester no mu nsem kakra ba ede mu nsem no ede agya na kopie mu o Spain ni potem a Copa del Rey no ede Manchester ba ku mienu bi enso etofem Hilti etnafie ema Barca kwachombo ne kane num amantumi anti sanso na very rush mienu ema Real Madrid enso ehye kane miensa we Manchester wodo se etofem was Spain enso ene ne potema yede mu nsem no enso ede agya na kopiemu Italy enso Manchester etofem no Atlanta shen enum ema Spezia Casio enso ete kane mienu Lazio she bako Bologna entumi anti Juve ehye mienu ema Monza enso ehye bako we Manchester wodo tofema medimu nsem no ede agyaw Usambot aya brante ba ne mekratuo ma na sa brante ne body ekon kan paye into kopiema oye 8-time Olympic gold medalist reporter Urban say ne life savings abrana otumrika oye ye no aye 9.700 million pounds na reporter Urban say we no the investment bi e Jamaica reporter Urban say sika no na say emu 10 million pounds ayira inti Usambot say nkofo osiomo court na wa hwe eye ni sika bebia ni sika no enso afa ye twine de na se kopiemu Atletico Madrid report for no eba and say Barcelona ni Abrantia ye fe Memphis Depay say Abrantia no walande endrawia na se training ni bibia enso ekoso Atletico akache na se endra da kopiemu na se some for no enso eba de sa Abrantia no akwa ni medicals na ade ni na endro ni players no eguso omo ye training na se contract ni de enya enwieye nanso yankopon se mo hwe se yankopon betumi abie kwan de mo yes weekend be kwa wie de na sa Brantia ye fe no Memphis Depay no ojemo esi akan enso Edma Atletico Madrid against Real Valladolid ye de mu ensam kakra no ye de ama Andy Murray unim say yade na se Australia Open na ekosu Brantia na ekonkudin wompa na yade enro ne Brantia ndin e de Tanasi Kokinaski enso the game no e de Ebania we no 5 set straight no amokoye na ekowie say 6-3 4-6 6-7 7-6 according to Andy Murray na game no ekoso no after the third set no na okachere Empire no na so kotenesima omu referee no okachere ne say opeso Johnson opeso Jane nai na omuma no kwama ne Empire ne say dabi sansensem no de onso so na sa de na si ye no ewom say Andy Murray edi nkunim de na game no ekọ 5 hours 45 minutes ejutimi say game no mu twen pa ye Andy Murray say sa de na Empire ne ye no e joke kra na enro ye no ye ba fie ne hyase free Africa na 1990 feme pie ne enim nkomo enfoma nkopiemu chan na se oko ekopiemu chan na se ndrada na se Manchester kudam no enso etot fem Algeria ene ni mpotema kopia Morocco na se omo de ye pomcha omo se ball na nyade a omo ebebo biem efize na ensensem bia omo na Algeria for no ekono nyade niam enso etumi koyi edemo omo na ndra kopia na se niam ekoyi edemo my konkro Ghana na se Black Galaxy for yeni Sudan ede koyantanso at the end of the 90 minutes Ghana ebo kanemiensa ema Sudan for etie kanu bako a Brantia fe no kurandu yadom ono enete kano afrie bane ede penalty ede peso ena fe Suraj Seidu enso ede bako ede kan ho a na sa pepe enso ene sitie asat now se table no say ene sitie Madagascar edi kan ekuta 3 point upima Ghana enso edi kan ekuta 3 point plus 1 goal a enema ekoye ede amamo Sudan abeto so miensa any points bia ena fe Morocco amode amambo a amoso omni points bia na young free Black guys are catching up for MPMO or the senior most national soccer team Black Stars of Ghana. Only Samuel say Black Stars omuguso e wo dwaswa omope head coach after some pandedi Oto Ado e de adwumane eto wono na ebeto dwase ne no 70 coaches over 70 coaches and omatimi apply for adwumane including Papa Ndende Akwesi Apia or former coach Edma Black Stars no na reporter FGFA Urban say na say 3 coaches ne no omudi omudin egun krata so a likely say mu bako omba appoint head coach Edema Black Stars of Ghana, former Egypt head coach Hector Cooper, Nidin EPMO, Samson former Tottenham Hotspur, and afi advisor to Otoado the administration Chris Hilton, also Ndin Ekaho, nafi former Manchester United assistant coach
coach papa and Dennis Steve McLean we mo 3 coaches a Jeff for yeduadu mu na no omde omde gum kata so like say baako abeso Black Stars no be head coach Diama Boboku and the Black Stars yenra mu ne ndi nkomo enfoma nkopie mu heart to focus so ye na kopia to focus me for mo a chese eba nda no pay ene sa Brant FM David Abagana Sandan amna Brant no egusu edi nkomo na ndra kopie mu Black Galaxy na se a Brant no a game against Sudan ono ena man of the match no na senema na ekoye edema David Abagana na report fifobia enso eba no se amode bid ni koye na bid no de koye no zezia no ada RT4 so omobaji $200,000 ensa no moja Brant ya yefen David Abagana mu edema phobia na ezia no nema twetwerombo to gbede ne mranti amsizo metua $50,000 we akoye nema esimu adin pa enso edema phobia ewa Brant yefen David Abagana ho a yede mu nsem kakra no yede ejao Jempiemo Kumasi Matiama Santikoro komu omo former player ni din ade Kwame Opoku na Abranten akasa udoni chema encheye enobu ni ketem from Ghana kopiemo USM AJ omdini loni ye ekopiemo Saudi Arabia nukas Abranten Ghana na waba no confirm say yade oni kotoko edi nkomo na ode tunsonye so abese 80% don deal aka 20% na fi bibia enso etimi awie osu kopiemo USM AJ na fi Ojija League ni ma 1 month salary na si yade a whole year ni nyina no ebetimi aso so mu a na fi 11 month no so no odi atwoke yenti nsema Abranten ande de Kwame Opoku ede tu yenim Chef here, Amusia, Ekana, Ghana leg, on your back, I'm feeling I'm going to can obey me bread and I'm feeling I'll be okay. Now, salary is in mind, like I pay on our salary, 5 months, and then now, BSB complaining. So, one play your thing, depend on about salary, but also, you have money, even 1 month salary, I'm making the whole year. Even go to salary number quite hard in there, and it should be room from the hard because the winner be our standard. I think you can spend like 60,000 Ghana cedi within a year. I think over to me with my spend I have been publishing. The only say don't you be out go to United when they are with me salary 1 month salary. Enti we ansema Kwame Opoku adetuye na owie no ne ebisa nse wonya confirm say kotoko o san bounce back na oba no o san be gbako ana say oba tina o chef many parents ni say nyese kan be gbako ene we fi mpa even de wona ba na me de call no na nya dia me pesa me nko ne mumu no na abrabo sometimes I want to na me nya me de tell ko because na kotoko so what else do they no momo mu die mu a no man make about my men go now and I mean you come go and come and go back there na kwa na wasema ni confirm catch on the men go make confirm catch on the men go but and say later on na you are na intention be to ya kwa so no maybe na me am place ba academy into way ansema Kwame Opoku formal Kumasi Matiama Sando ko player wasan returnia yebehu no ewo kotoko Jesus mu enche Tinkrofo chile edi 50,000 a year no na se ekopiem dia ese nkomonde na mu de yipa Kumasi Asante Korokofo na yegina mu edi nkomo akade mawa Abranten Fen Rashid Nati obeka Abranten no no sira kan mamede ma bobo konosi ada Abranten no wa join Kumasi Asante Korokwa ese enroda bibia enso akoye ema so de person krata so enso assign 2 years na fe ede ama Kumasi Asante Korokwa bibia ekoye 2.5 years yes ede ma Kumasi Asante Korokwa eme bia enso ekoye ede ma Abranten ya fe Rashid Nati no se ne mpa bodi na ene se na nkobesi akan ede ma kotokwa de se ne dai so no enso abe na kokim faisa Abranten fa na bagna go tete na obeka Abranten na so ti akan ede ma phobia na kotokuro as na enso edi Abranten yachi na report eba na se kim faisa for terminating contract na yes Abranten so mu twin ton koso ene no enya adwuma bi ma na no pay yede mu nsem no ede ejao yeguso transfer mu na Poku Kofi ni abeto dwane se Kotokuro Royals omane Andy Kumi Francis Andy Kumi Francis no striker edema no obo Kotoko eti omne na wie
Inti Ibehu say Andy Kumi Francis, so about Kofi Steven and so joining. Inti info kakra yen sanso akana Samuel Obeng anso a team manager adema a chance Jungle Stars so nim say na D2 no division 2 no anso etimi ahyase na next week pe na ahyase ochirema supporters obibia omombro on board na fe ombaboa ma enisuade hu a omaseti desi won afie no a chance Jungle Stars entimi emfa ofenfra. Football area had it's good, but obese football any support no na hard drink akra. Support I say financial support. In person so ha no edi. Say enye nipa na wa around no enye interested say omo de omusika be share football. But odin say mad day so na say match because they will come in numbers on ba be gina so mba be hwe. So what I say, but I say be I'm from Michigan one furniture. Into way I am Samuel Obeng and so a team manager at the match Chelsea Jungle Stars at the 2 year. Nasa and Sensan one says the second division of Ebesha said there. Nasa Kupion through the Sisi Ghana Ebano a more day year papa. Na 6 teams have qualified from Akobo Medio Legano. A idea Ubia Aja 3,000 Ghana cities. Edia Gunbutum, na Fibia and so Akoye, Yenkote and Sam Kakra. It's a Casamafo, Edma RFE, Edma Eastern Regional, and so Ekan Kakra at the Efaho. Teams Marco engineer qualify from Omuzono at the Aba Middle Leg office no each team bear 3,000 to prepare himself to come into the Middle League. No teams are qualify to zona champions. National 3,000 Ghana cities to prepare themselves. Teams final no near Obebi office no Eberman Sika and some 3,000 40 gold medals and a trophy. Now no better to be among medal and a face 1,500. Yes, we and some kakase or the 2 Ghana Yakono, Yankopon, I had no fear Chinakui, as I had their MTNF Cup no Tuja, and Tinia Bed Power Premier League no, and so ever top from Nesha Sende, as a Kupima and there 20th years, and as a games no, and so a Chasianasa, Steve Fast at Tenafi, on a STK Stars, and so Eddie Ebony, Sana Rumor Detana, but for quarter no Tenafi, on a Diana Stars Eddie Bonnie, a Detana, Kutukuri House, at Tenafi, on it in the Mankotoko. And so at the Airborne, a crack Great Olympics at Namfi, on the Lagos cities at the Airborne, Wow Power SC at Namfi, on the BB United at the Airborne, Volta Rangers at Namfi, on the Crystal Palace at the Airborne, Bernard FC Namfi, and the Kumasi Santoroko, and so at the Abonia, we a matches as an outro year at top our MTN FA Cup, my Dimusemno at the Ejao. Nakofi. D2 no division 2 no on senche na hyase na kopie mu e wo zone 4 Abosumi United hona eni no mo reporter ye gather fi on say omo agree with Adepa Foundations win a 3-year kit sponsor ena eni no aba amaya de because teams get one day sponsor so unya sponsors ana beboa sika na ewu no so no senior Obuoba can e juicy juicy but 4 o'clock to 6 o'clock Sunday that was Promotional Methodist Park Astotef so there unveiling of kit no baso Bosumi United for ya and afi players do mesia kan ewo afi division 2 league mo and so baso and afi sponsors nurse omo eka club no ho ama division 2 afi ya kontu no omo abo ni no there Sunday 4 o'clock to 6 o'clock Promotional Methodist Astotef so there sa lunch no and so ekoso enya de kotua into on this note ye begina so near the 7SC midin ere Joshua Kwabena ejenim oti Yosef Ajirinka obrempon opoku ware Raymond Ashete Ura Tene Ben Mauli munyina boaye ye de 7 no ebejao captain in the morning ye de eja esi ha na Kofi home base barber shop yes Christian barber shop yes Christian my Indiana na so Nana Emmanuel Jekum na Mama Kanyina. Yedisi a captain in the morning. Obuoba Ofori Amanfo over to you.
Adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM. Me say, there is nothing bigger than AHENKAN FM. For me, AHENKAN is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right questions. Baby, you know we outside. Yeah, we outside. You know we outside. Ghana Adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM. I stay in my lane. Every day is my birthday. Wait till weekend. Champagne for my pain. I day in my lane. Every day be my birthday. It be we did it. Oh baby, you know we outside. Yeah, we outside. You know we outside. Oh baby, you know we outside. Yeah, we outside. You know we outside. Body like a panda. The way she move it make a panda. Break it down, make it wiggle like a panda. I want to know. So some 47 minutes into 7 a.m. Sharing so far me and Fiada. January 20th, 2023. You call into the world of sports. Update our Hunano. Omodi Amaye Joshua Kwabene Jenny Kofi Ejri. Omoni Wamrantie. Oti Wonka. Yes, I ate was so for God and country. Matching any Jimedi and the Ofremi Obuoba Ofori Amanfo. Very good morning going out to you, Afro Imanola. Oh, baby, you know we outside. Yeah, we outside. You know we outside. So once again, good morning to you, Emmanuel Opoku Apia. Emmanuel Opoku Apia, CEO, Blue Deco. What I throw Bluetooth. Oh, Charlie, we too much. Champagne for my pain. Oh, you brutal. Stay in my lane. Emmanuel Opoku Apia, Bluetooth. Yeah, Blue Deco. Yeah, what dear. I don't pay him out good morning. Did you say be about and Jumbo Blue Luxury and Home Deco. A hobo called, yeah. So switching to the brighter side of life. Today is a birthday. So happy birthday going out to you, Mr. George Kwame A. Japan.
from your children and the entire A Japan family. This says a glorious happy birthday going out to you. Leave to be 93.3 and beyond. Have a good one. From Prince Dia, Fidelity Bank, Tessano, and what they buy. Oh, baby, the outside. Ain't you ever heard now? They were that into the atwas or broke into a foot to any addition. Woman. Now, you know, I am Fabi Maya. Champagne for my I stay in my lane. Good morning to you. Every day is my birthday. Gladys Ampabin. Efia Bim. Ajua Roberta. Oh, there be Ajua. Oh, you too much. But you didn't say Bibia Bokord, yeah. Oh, baby, you know we outside. Yeah, we outside. Yeah, we outside. Oh, baby, you know we outside. Yeah, we outside. Assemblyman. War. I've been a say. I don't pay me my good morning. Break it down, make it wiggle like a banana. I want to know what you make me in the corner. Shabba. Joshua Honeyfia. Good morning to you. David Agbenyo. We are Baba. Champagne for my Abu. I stay in my lane. Tilapia Junction. And I'm okay. Ofei Abigail. Aaron Odoi, Koforidia, what joining? Good morning. Pedro, Kumasi Kesben Junction. Dodgy Gabi, Ewo Takra Day. Gladys Ampabin Wahaya, Asene. Ampo for Brides, Oda in Quanta. Erica Kwa, also Uwo Ashaiman. I don't pay Bushama joining na Munyamutu. Men me a 10 over 10. Shaba. Check it out. I call like a 12. What say? It's the whole season update. Shorty, let's go. She said, okay. Oh, no. Oh, baby, you the answer. Okay, my main call man is on a fair for that team fan to us so mao and only your brack into a future near this year de my home. Na Bosumi wing and yes, you heard my started right summit, yeah, boy and home. Na or so far or no so or then who see was saying Yankupon fan so na ye sha finesse no yintimi sha see ye e won chira wode my nti ye sha see be naka kra ni oni anantimu a enne ene de na watwe we so de no e kwa wiye enko bisa nyame nipa ba bi ene wode yen e fa nyame nipa wote yen kan no pen so yamo ache am akwa ba na bibia boko de Nyame adom yenso ho ye pa nti enne ene de na awotwe we nso ekwa wie wadaro ma wo de ye fa he okay mama fa kwa nyanso enchi oti wo ene kan ejuma e phone na fere na kopon adom na shira e mayi na ende die bi ampese me fa yen fa de fofo kakra na abi ampese yen fa bebi a se ye she e wo ye start right summit no a se e adia e free e adia e free abodi en fiti asie e adia e free abakom semu adia ache fi mayi ni e kosade no a e adia onyankopon en beba ya ho oboba ende be person no we tie for any suafo any woman person mo share on my feet na fi yi no en kasa bibi en ba omodon ko di pa ho oboba amen ka sin we bible ka sin bi o se to abodu ebu ensu ni na that thing bi onsa ebe den onsa ebe ka ani ba kwa me hu pa e wa brabo mu ni oboba enifa bebre be se omo enye den entimi entiso yie o brabo mu enipa pese omo nye yie onipa pese ono kwa ontinye den enti dan o pese ni ntimi nje yo hwe nyina o pese nsa enka onipa pese
wobɛtumi nya nsafoa bebree ɛyɛ dɛn ɛgu ne mbɔ onipa pɛ sɛ ɔtumi kyerɛ ne nsa ɛka sɛ me na woyɛ me deɛ me na mekura wei me na woyɛ me deɛ me na meyɛ me deɛ but ɔbɔba na adwuma wei akyerɛ me nneɛma bi wɔ abrabɔ mu sɛ mpɛm bebree no ayɛ a nneɛma a yɛrehwehwɛ no na ɛni yankasa ebi a yɛhyɛ bere mu nanso no na ɛwɔ obi foforɔ abrabɔ mu anaasɛ ne hyɛ bere mu a ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛba yɛn nkyɛn yɛpɛ sɛ asɛm a meka wei ghanafoɔ ɛmfa ne yie paa ɛho sɛ onyɔnko bi bɛn wɔ a ɔbɔba ɔno ɛna ɛyɛ nsuo a ɛwɔ sɛ woto wabɔɔdo ɛyɛ dɛn ɛgu n'ani adamfo bi nnua bi ɛbɛn wɔ a ɔno na ɛwɔ sɛ woyɛ dɛn wodua waba ɛwɔ anim ɛyɛ mpɛn bebree yɛn nyinaa yɛpɛ sɛ yɛankasa yɛntumi ɛnsɔre yɛntumi ɛndi wɔ abrabɔ mu yɛntumi ɛnyɛ nanso ɔbɔba nyɛ n'adwuma wei akyerɛ ne nneɛma bebree sɛ mpɛn bebree obi a yɛn n'ani ɛnda ne so ɔbɔba yɛtumi hu sɛ nyankopɔn ɛpagya no mpɛn bebree nnipa a yɛnsu da ɔbɔba yɛtumi hu sɛ nyankopɔn ɛtumi yi ne si so ne na so ɛde nyɛ dɛn ɛde bɛsi beebi a ɛkorɔn yɛ dɛn atima meka kɔsi sɛ yɛn nkɔfo bi ɛka yɛn ho ahyia a onyankopɔn ɛnhyira ɛdɔm so nkɔfo bi ka yɛn ho ahyia a ɛwɔ sɛ yɛ dɛn yɛtumi ɛboa wɔn ɛwɔ abrabɔ mu hwɛ ma meka sɛ bi nkyerɛ wo ɛnnɛ wobɛtumi ayɛ dɛn ayɛ mmoa ama obi ɛnkɔnkɔpe mafe no wieɛ no na ɛyɛ wo na wayɛ dɛn ɔde ɛnkayɛ ɛbrɛ wo wobɛtumi apagya onyɔnko bi wobɛtumi aboa wo nyɔnko bi wobɛtumi ayɛ mmoa aba obi ɛnnɛ ɛnkyɛ mfe kakra bi bosome kakra bi ne nyankopɔn apagya no na wo no ɔba bɛyɛ dɛn ɔba bɛkae wo ɔbɔba ɛsi bebree mehunu bebree ma mate bebree hwɛ sometimes yɛn nyinaa yɛpɛ sɛ abrabɔ mu no yɛn na yɛnyɛ dɛ yɛmpere nkɔdi anim kan nso mpɛn bi wɔ hɔ bebree a ɛnte saa yɛpɛ sɛ yɛmpere na yɛnsa nka saa deɛ no nso mpɛn bebree ayɛ a ɛnte saa yɛse nea ɔno nko a ɛnante no ɔntumi ɛnya dɛn ɛnduru akyire nanso nea ɔne obi ɛnante no ɔmotumi yɛ dɛn wɔmotumi ɛduru akyire ɛnaa no nyankopɔn ɛbisa a ken sɛ na onua no ɔwɔ hefa na ken ka kyerɛ nyankopɔn sɛ na mene ne nua hwɛsofoɔ anaa na ken ɛnim sɛ n'afɔrebɔ no a ɔrebɔ de apɛ nyame anim onyam na ne nsa nka nanso no anka ɔne ne nua no ɛka bɔɔ mu a na nka ɛsiane sɛ ɛni sɔ a ɛwɔ ebɛw so no nka bi bɛka ken na saa pɛpɛpɛpɛ ɛna bɔba ɛkɔ so ɛwɔ abrabɔ mu hwɛ obi bɛn wɔ ohia mmoa wowɔ ahoɔden wowɔ nyankopɔn hyira wo a wobɛtumi aboa no obi bɛn wo ɔbɔba ɛnnɛ nsukusɛm ayɛ basaa ɛdɛ na wo nyankopɔn hyira wo nyankopɔn apagya wo wobɛtumi aboa no obi ɛbɛn wo onyɔnko bi ɔdamfo bi ɔbɛhyɛ adwuma bi ase na ɛgyana ohia ne capital sometimes ɔbɔba ɛnyɛ about wo a woyɛ dɛn wosiesie wo deɛ but sometimes na ɛyɛ mmoa a nso wode bɛma obi ne die mu na ɔmu sɛ mpɛn bebree yɛtaeɛ saa nneɛma wei a ayɛ a ebi mu ɛyɛ dɛn at the end of the day no na ɔmadi yɛhwammɔ mma bi wɔ no mɛdane ɔmati asɛn but ɔbɔba hwɛ ɛyɛ nnipa ɛna pagya nnipa ɛyɛ nnipa ɛna hyira nnipa nyankopɔn bɛhyira yɛn apagya yɛn nanso mpɛn bebree no ɔde obi na ɛbɛ dɛn ɛba yɛn ɔde nnipa na ɛba yɛn abrabɔ ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛboa yɛn wɔ abrabɔ mu wotie nea pɛ sɛ wohu sɛ onyɔnko nipa a ɔbɛn wɔ onyɔnko nipa a wonim ne n'adwen wonim nneɛma a ɔpɛ sɛ wɔnyɛ nso ebia na ɔnya mmoa ebia na ɛno na ɛyɛ wo afɔremuka wɔ nyankopɔn anim ebia ɔno na ɛyɛ dɛn bɛsɛ wafɔreka wɔ nyankopɔn anim sɛ wotumi boa no wɔ nea ɔreyɛ no mu a sɛ wotumi de dɛn ɛsɔ ne nsa ɛtu saa nammɔ no a ɔpɛ sɛ wɔntu a ɔbɔba mpɛn bebree asɔre a mehunu mɛa mete nsɛm bi na ɛyɛ mmerɛ ahɔ mpɛn bebree obi tumi ba sɛ ɔsɔfoɔ mekɔbisa me sister yi sɛ ɛhe na ɛyɛ ɔkɔfa ne nneɛma no na ɔnkɔ gya me na me nso menkɔfrɛ bi mpɛn bebree ɔbɔba yɛayɛ ti asɔre dɛn no ayɛ mpɛ sɛ yɛbɛboa yɛn nyɔnkɔ no ayɛ mpɛ sɛ yɛbɛkyerɛ wɔn bi kwan a yɛfaa so a biribi a yɛkɔfa yɛ nneɛma yɛtɔn yɛhwɛ afe wei ma yɛmfa sa pɛsɛnkuminya no nto baabi
Bible said Yakupon is shira your brain and was here. Now, Oyden, Mama Mohon, so Oyden, Drum Massy. It is share, Obi Ben, or the other for be Ben, or who bra or bra or brabomo, Obi, or put the brain and me yasia boba on my shira quine. A few way, and probably say, yes, she shani, yes, yet pretty quiet with me. I did. Woman, dying, Nicacra and show one more. Yen, yes, sing one. Woman, dying, Nicacra and show one more. Like I said, Boba, and Pempe, so your bedroom, a year crafting one. Now, the young two Yabudu and Goma Braboso. Now, beer and Phoebe Cacade Dayanin, Musuka Cade, even in your coupon could pigeon ejao, and for pigeon it kind, no Boba and your coupon could pijana, no one's wedding, what a song, sir. My insertion yet to Yabudu a woman, and for baby your money now, the woman sorry mu, the new more fear mu. The no more than for full Omona, I was say a day. It's me a song, sir. I'm not paying for 7 Cassan Ghana for any I can't see for say. Down we need not should be a son, sir. Not a pepper, so would dream, and it drew. Down we need not should on her. We busiemo upon tene, baby, nipa a war. Not share Ubo say, Ubi Benwa, or Sinya more, or Sinya more, or Sinya Usika, or Nya uputu sem obi benwa ohia wo se obeden obechire ne kwan obi hia wa wo se omuhia mo se obeyeden obechire no abrabo ni isa se nkoko bebiri oboba omo nyom beye awa abrabo nanso nyankopon adalmanti ni yemu do hono mo a nyamia dom yetime du empempe so bi omoyen dan yemi nyamo asankofo no bua obi ne de bia na wo so obedwe wo ho no prembi wo ho no mu a I was so to me a booby money drum and also to me booby money yes I was so to me booby than in Saka a car now person find a taxi also to me booby now Obuoba to me a day it me share say Jumano or to me just and the container also to me booby no to me to quine boa obi no to me worry boa obi koka obi sem opening na ontumi nya edwuma na dachi Obuoba wunni nebesi dachi na eye waboba watugu ensu ni dachi wunni na obonse obewo ho na atru nyambo ana se na wonso wunya se obi so wonsa na akoye obia na akoye sadi pakono Obuoba anope obi otime enkan enfunu se wiase anyankopon di nipa egu mu no wiase no boy na odi nyina hye mu no wiase etwa ne ho wiase ejina bebi faako Bible ma yehu se wiase no etwa ye ho science suafo hu se ama yehu se wiase etwa ne ho etine bia enle wo fa na wo no eye bebi a ehan ene ewia eye den ebo ho nanso no na sika kire temu no na wo fa na ehan ene ewia ewo no ebedanya koshi su na wo hia obi a ono so ne mere ayeden aba Bible said ye wasasi su biara no eye emre ene nkrabia bua obi awo ni mre mu bua obi awo nkrabia mu na so no su peja na so no su nyanya kopo hira eja na samre no na eja won simu nyeda wabra bo mu nyede na se nipa kono adane no ho abeyeden abeso wonsa apeja eja na samre na wo so de na no butu so mina so na eja wakofom eja na samre no na wo wayeden na eja udimpo nipa enkai so na nipa kono esan aboda tugu na brabo so nyama wo yema ni ntimi na kopon aka na koma yenyina ye kai Joseph na bakosem mo hwe Joseph Bible say emwa odima obi awofia sintino emwa kakra bi o Obuoba ne ne sika moa ne ne bi so enso na emwa obetimi aboa obi na mani pakono ati na brabo ase no eno ena ekoyi Joseph efiri den efiase na yakopa ka chere Joseph de nsi yakopon be ebe ne fiase na Joseph be o expect say na yakopon ebe yi Peter e pai gate me e de obofo be yi Peter no sabe ne be na Joseph efiase yakopon be yama no is no nin so no eye ni yonku nipa a oboa no fiase hono mo a e omo mienu nyina ebre omo mienu ni nyina omo tise mo abrabo no akawo efiase nanso no e wo efiase mpo no Joseph eboa prisoner ne ba na emra okoye no
Omusa chekaka ansa na okai no na so nyame mmiri mu no okai no e ma ye bi be fifiase yini fifiase mo hwem pempen so a yakopon epeja Joseph ekoduye eti no boba ewiase ye koi obi abeti eye obi ne den ne lada obi abeti eye obi ne lada eti muntie ma ho kwan na obi emfro ma ho kwan na obi ne den eti enku na dati na wo enwa ne through ebe na wo enwa ebe na ye mu bi ho aboba ye be ya na so na wanhwa so ye nko wanu esan sena Yakopon pese onfa wo bi so efa ye ntu bebi a wo se ye onfa ye onfa fo bi so ema ye nku bebi a pese afe no ebe na Yakopon pese obi na be ye den ebe pega ye etu tie nia sua sena ye to abodo gu nsu ni sua sena ye timi so bi nsa epega no sua sena ye timi ema ye nyonko so dum pepe so a ye duru esan se abrabo ewe ye se ensa ni fa benkum ejari ni the Ghana phobic team na se ye tu sala monwe ya be gidi se sa wentwe ni person kuminya ene aproye ene sanema na koso sayo mine sanema ni na twicha ama Nyankopon ne mu nyam ayekese amaye oboba Nyankopon damas Nyankopon enhyira won so pa bebre nyame yadom a na wotwe foforo ye bi rem no so ye besan ba na wadaroma oni afinish ne hard anopa nso ye ne atifo da ase pa amen yene osofo Raindof Ofori ata ena ekotwetwe enkomo no the voice ministries teshi nungwa estate assembly no ehonomo ena owo enti wodachi nti eno na etwaguo no yedi de bonkratam wo so no de betoa so e de ama na afei yetumi akọ yenanim nti hyene nso de bonkratam wo so ne de toa so but ade abako a me ne nanana mu a me kokuhuru ye no onim se debt exchange program no ehon komodi egu so a ekoso ya estimate 460 million Ghana cedis se eno ene ibenya de free RCBs meka RCBs a ni nyina ye rural banks no womo nso so e de ababeto finance minister nim Ken Ofori ata omo de abeto nanim se on exempt womo nso so funds emfam free sa debt exchange program no onyi womo funds emfam free mu because as we speak omo chese womo 460 million Ghana cedis no akwa kaka mu afi kra na they are yet to give it back to them and into omo catch the finance minister so omo sre no ada omo sre no debt exchange program no wonyi womo emfa emfree mu National Cathedral ehon samsam so ntin konkoda ye me no eka say member baako enso so a resign Pentecost asore no emu mpanimfo enso so digya agu professor opoku nyina omo digya gu ni chem so ono so resign na emfa ni munyam kakra no a wanya no emfa mra asore no omo mpese National Cathedral hon samsam be kugu Pentecost asore nanimu ase and nti ja wo maso agu ye Europe nyina chem se won resign enya senketwa yewura amenya kane moderator edema presby asore no no ono so ye member me no ka say wa resign nti omo aka no nso omo abusuafo omo udi nkomo se obia enhwe na on resign Jano Shiwa wo beba Jano say Jano Shiwa mo resign sa no na ye be den si cathedral yi members ya mo ye be den si board of trustees somba pa foforo ni sen na wo di adwuma so bi sa so wonye no wagya wo kwa wonfa mo bi foforo wonye sen ayi resign yi Alan resign si ya nyu obi ma na akọ replace no ana nti obi wo akọye eye why me dia me nto omo ase yakra wa sisi ahwam na nto omo ase no se wo mo me nim de nti a empanifo na sha ase resign no na enyo omo na sha ase no omo defend ade no but obo ade na duru ba bi a sabi kafra chompanifo se sumye ohwe ma adwendwen and se duru ba bi na hu se ade se de ade na ekọ no trend na nam no e de nguase be ba yes no people won say free ho na nguase na sha ase no ma hu se e ba o se bi o ma hu se ade ne de ye nyina ye pija no fe so ba ade ne ye pija na duru ba bi no na se emu akoye bibi e ho no ma entam pass we un chairman ne ba jinsemu ansem si si a sheda jinsemu tu ba chairman ne jinsemu a
ɛno no defend ye nyeye ɛho abɛda hɔ tie de aso ɔhye bɛbrɛw nti sɛ de Pentecost fo friend me meka ho bi so ya Pentecost ni de sie konkro pa sɛ Europe ku nyina nsi fam na da Roma on resign onye mbɔkɔ yenim sɛ kekawa bi ani no ho ba wo de wonyam sa ade na bia kekawa ni hu o ba ko bi kwa akoye na bɛfrɛ mu nyinaa na de nguase abrɛ mu nyinaa sɛ ba ko fo ne kodi efa yes ɛne enya mfantefo enti no mfantefo nkwa na munya ma o area sini achimfo so na kwaye de achimfo so se ba ko na kwaye mafia ɛne bi na achimfo ɛno di enim ɛfa wo na akyi ɛno di enim sɛ no dia wo hoda do ya wo kan ade ɛda hɔ na mafia de no mafia de you I don't know. Baby boy, I have one. Say, and now also for be can't say me say. And I don't also for be can't say me matter. Yes, sorry, I need a cool too. Yes, say, John Baye, obey we. Nti asofo amoso ma bagana after say John the Baptist no nyina ba be yomo de awie asuafo nyina be yomo de awie no se mo asofo enso daachi mu ni ho a ebetimi abo musu mudin saa na I was say to me when omo yahu bibi nti me na me ne Pentecost fo no ya adwen unsa me na me di kan wa ha nti utimi se me kan wa ha no mo nso ate se obenfo opoku nyina na nimu nyam we kura no so wa ba be ye chairman dia man safo a Pentecost through ono na PIWC ba yo. Yeah. PIWC and then na ba the backbone of Pentecost. Eba for France so Pentecost for be say wo mo ne nya adwen. Na ene asore no say wo ma honhom kura afirim. They say the say en shirt trousers. They say wo say me en chichiri etiri so. Enso ene Pentecost e bon bia be wuram e bi wo ho. Omu si dan akese. No mu si prison. Wo mo ye nneoma. That as here. Omu si Pentecost University. I na a training crop for omo ye nioma bebre ni nyina ye that sterling leadership of Professor Opoku onyina na ene na abema nkrofo de omo National Cathedral wo mo akwakowi omo akwakutiri eso omo daye no omo ebe yi ho ayi de abeso ye wo onsi fem no anu tiawa onsi fem tiawa onsi fem afia wo ko Zambia agokansi bi ko so Zambia ye bo wie ye no abrante ba ko na onya player of the match Unimi ni edema no. Nkosia create makumako enum. Omo njare. Nkosia create. Me pa chon ai. Enum. Kosia create. Amani 100 mpo. Dabi enum. Said event. Yes wo nkodi kosia no. No yard. No Radical Africa ye yari o. Omo so wa she go. Go no share no. Skill la odi share go no. Esenkosia. Nti nkonko di kosia Africa the living legends kosia create enum pe na gala no mo boy na say dey sa o mo ye bobi wa ha Premier League na ye bobi wa ha no nya feature ball dabi Premier League ye bobi wa ha no eno no mo nso boy no matibidi kosia crate ya de bo na baso say ya edin ai awere ho sem ba ko enra ye kan ho asem ko 37 military hospital a maami ono akotwitwa scan na ma okọ wo no oti push ataba ko aba push ni yo kan ho aba afi wie ni ankofa ne mambre na ba ko pe ne se ye de bre no adan ya ye se ba ko pe no wo ye akayo ho ono no ode ne ho a wate se wa wo mienu ese ba onyema kotwa scan ye be ka cho center fo etu onyoma kura beto kura no beto ne pe beto ne 2222 nsi ono okọ wo no oboa ne ho saa because oni so okọ center fo sadia ni ti omu nurse fo no munyae dabi fe omunyanko di den netisi orphanage wo ho chodi anti orphanage na wo ho se ye den adoption koso enti so so peba na se bia nyankopon ama obia na se wunya bia kwa adopt akwade na obi ba yawo no sa kwada na fie mu kura no ebusua na wo koje na firi sa kwada na te sen said suban be na wo fie ho said no so akwa kwaje obi ba baako na sisi awo no kura untumi nwo a
Omode ayi akonya bebre di about alternatives ne doso. Bebre disi an person what train bo ma betimi two bo betimi aye. Ti adenti na sa kwan no omo se anu afo. Ni omo toto hospital na afo. Ani mo afo. Na akwala said ya wo kan ye unim oni okoji ni sebi yo oye yarefo mpo. So oye den unim. So that say enti I was here when you just said. Me aka na doctor for no ene nurse for no ebi mu di sa adwuma no. Nya me betu am ka o. Oh yes. Na say aketua de obeji. Nya me betu am ka so obi ba. Dia mu obi. E dia mu obi. Nya na sa. Anya sakola na ewu. Dabi. Wa ko jisika ba be fo obi ba dia akoma obi. Sani etre ya. Na bi kura so mo se daka so wawu. Nso na mo boa. Oga daka so wawu no akasa ni fun we. So ka ma kan chan se wawu. O ba ka se wawu a. E na ma ka se ni fun we se dia wo kan. Ba ye ka ba ko pede a. No chim no de wahu se bisa bibia afiri na se aba wahu. What ni mienu nyina. We so mu hwehwe mpa no. CCTV mu bo. Oh, na obi obedi bone de odi ka dundum sa no. Na sa de we nya nipa ba ko pe na eye. Squad day. So what ase enye nipa ba ko pe na eye. Enti no ne o CCTV no ho no. That day no mo ba be sa de na o so dum no. Say agreement. Diam do share be. Dum no na yi enanu yi a mampani ne no tie akonwa so yi. Fifi. Yes wo twa hwe CCTV ba bia no wo nyina na enya adwuma. Amampani mua twa na ukọ presidency omo wo a friend say minim say ha de omo wo bia but omo wo machines ni bia unya wura premises ho no ano ufon ekura wo edum ufon ebedum ufon no enye se wo no wa hye da se wo dum no but ebedum ufon no se ne be ya onko twitwa mfoni nko ye nioma bi eni ti na branch na me asa branch na se my say me nka bi because we can see hwe that the omgwa je ne phone okotwa we na video no say power ho no okotwa so what I say nti CCTV there ba say you mutimi dum no no mo dia ye but so dangerous so dangerous doctor for ni anas for bi no mo yesa na ehu ne ewiase yes sika pe o pre ohunya sika bebre a enipa wada wo de wasi fie ni mpo wada fa baby na wo chia hoto uwusu asika ya fa 10 pesos push wadaka wonya papa ubekwasa ubekwasa tele ne ya prisika woni ade nkofo ma na chese ye ready ba ye unse ye nipa ni nti no eduru ba bia na a refree abem but ade ya na ye nwe ho no se sisi ya ye kasa yi aben ni betimi abom sisi ya o because ye nim bra nyankopon beba nti sisi ya aben ni betimi abom papa afi obi a ye kasa wa ha o ye bia obi adwuma ba bia ye but ya ye nwe no na jabo sa be na momu kura na yetia ya egusu aya no twetwetwetwe no obo betimi ade achi no obeti yesi ba akunim obi anku a wa bewu emi bi de mi nyankon pa acho no de si obi anu anu ma ya krado sa wo ko ko de obi anyanko ye na mi tie ayi odi ahenkan ne ofa na ne awurade ofa na ne nyankopon fa ne kransi na mi tie wo mo na odi ahenkan kan se e wo se mo mpanimfu ikọ na o se de bi kwa me no de nyambota yazewu enti esa na tie nipa ebu won mo hu se nipa na mo kama ofa akwan yese carbon eti ye de ben kwa na ye jia sika penti ko ton bi ba example kwa ni police ni ya won ne yere ne mei omo nka bi nhemu omo dadem busua ni nyina condemn ti ya adwene ho se na Yankopon hu dwene ne de obadwene hu but obadwene hu pa ba ya na nhye da nko ba bia o da bi boni de obi adi bone but boni bo no mo sa ho boni